noma iBhayibheli likubhalele phambi kwakho ukuthi uNkulunkulu umenzi wokubi, uNkulunkulu uyena osebenzisa obuyasebenzisa amanga. Libhalile iBhayibheli, nazi incwadi lenceku le izokutshengisa incwadi ebese uyangitshela ukuthi usabufuna enobunye ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uSathane uqobo lwakhe futhi uwesi kunoSathane ngoba uSathane akazabulali. uNkulunkulu umbulalize murderer uyisigebengu. uNkulunkulu uyantshontsha ngokuvezela namavesi incwadi uNkulunkulu entshontsha. Kahlanje nje ukukhohlakala kuqala la ekuthenini wena ujajulisa ukuthi uzobe usezulwini udla ama-grapes, nedlubisi noju lwey'nyosi noNkulunkulu wakho. Abanye abantwana babesebesokweni ukhohlakele. Yathi enye incegu kulesikhathi esisiphilayo emhlabeni sincane kakhulu, asilingani ngisho nanosuku uma uqhathanisa nesikhathi esiphila ezulwini. Kuye kungimangazeke ukubona ukuthi kulesikhathi esincane esisinikiwe emhlabeni kunabantu abasebenzisela ukudelela uNkulunkulu nokuphika uNkulunkulu. Ngiyangibuza ukuthi ingabe siyoba yini isijezo sabo mhla befa, ngoba ngiyazi ukuthi nakanjani sikhona. Umthandazo wami kuya uthi ngathi uNkulunkulu engangisiza ekutheni noma ngacabanga ukuthi ngihlakaniphe kangakanani kodwa kuze kungafike ezingeni la khona sengiphika uNkulunkulu noma sengidelela uNkulunkulu.